Ok, bok. Danas je znači neki treći sjećanj 2026. Ko što vidite radim ove kontrolne sklekove. Bio sam ovih dana nešto bolesan, neka gripa, covid, Bog te pita, nešto što ja inače uvijek prehodam samo, ali sam se pohladio, sam izašao, trebalo biti 15 minuta izlazak, ja izašao na 3 sata, a nisam se obukao i onda me ulovim. I eto, sad sam konačno bio u džimu, radio malo ruke, biceps, triceps, nakon tih par dana odmora, malaksalost i to što me držalo kući, a rekao, nestrpljiv sam da vidim imali kakav napredak, pogotovo sad kad sam se odmarao sam s globom, da li ću moći raditi sklekove, da vidim. Znači kontrolne sam već napravio, idemo sad ovo, osjećam bol, Dakle, puno bolje, osjećam bol, ali range of motion je puno veći. Super, javit ću dalje.